Turabashimira abakomeje gukurikira Veda Morning TV kuri channel yacu ya YouTube. Uyu munsi rero tukaba tuje kubereka uburyo wakumira cyangwa se wakwirinda abantu bagushyira mu magurupe ya WhatsApp utabishaka. So rero hari abantu usanga bagushyira mu magurupe ya hato na hato, ugasanga wisanze mu magurupe nk'atanu ku munsi. Kugira ngo rero wirinde ibyo byose, kurikira iyi video kugeza irangiye, nkwereke uburyo wakwirinda ba bantu bagushyira mu magurupe ya WhatsApp. So rero fata telefone yawe ufungure WhatsApp nk'ibisanzwe. Noneho urafungura WhatsApp nk'ibisanzwe, ufungure, then numara kwinjiramo uze ukande ku tudomo tubiri, winjire muri setting, ngo setting wahabonye. So noneho uraza baraguha option nyinshi cyane. So noneho rero uze urebe muri privacy ngiyi, privacy ngira ngo uri kwibona, uyifungure. Numara gufungura privacy baraguha izindi option, nazo urabona ko ari nyinshi cyane. Harimo izi zose, turamanuka dushake ahantu hari groupe ngiyi. Noneho uzigire gute, uyifungure. Nufungura groupe baraguha utuntu dutatu, baraguha option eshatu: everyone, my contact except. So wowe uraza everyone urayihorera, my contact uyihorere, bivuga ngo wigire kuri my contact except. Hano rero kuri everyone, iyo ugiye hano kuri everyone, buri wese rero aba yagushyira muri groupe, kuko niho amatelefone yacu akunda kuba ari. Nujya muri contact, ni abantu ufite kuri contact yawe cyangwa se muri telefone, bo bashobora kugushyira muri groupe. Ariko nujya muri my contact except, bahita baguha urutonde rw'amazina. Aya mazina rero yose, aba bantu rero baba babasha kugira gute, kugushyira muri groupe. So ubwo rero uraza utuvivure twose. Urabona ahantu nkanze, uratuvivura twose, aho kugira ngo uze ubivivura kamwe kamwe, ahubwo uza hano hejuru uvivurire rimwe twose. Numara kubivivura bose, uraza ukande akantu k'icyatsi, aka ngaka ugakandeho. Mwibuke ko navivuye, ntegereze na updating. Ba bantu rero ndaba mbabujije ubu burenganzira bwo kugira gute, bwo kunshyira mu magurupe uko babishaka. Urabona hano ngewe abantu mfite kuri WhatsApp yanjye, abantu 1205, aba nta n'umwe ushaka kugira gute, kunshyira muri WhatsApp groupe. So ubwo rero uku niko wagira gute, wakwirinda abantu bagushyira mu magurupe bya hato na hato. So ubwo rero ndabasaba gukurikira channel yacu ya Veda Morning TV, nkaba mbasaba ubufasha ko mwakora subscribe, mukajya mukurikira ibindi biganiro, kuko tuzajya tubagezaho ibiganiro binyuranye, kandi mukomeze mudutera n'inkunga mukora subscribe kuri channel yacu ya YouTube Veda Morning TV. Murakoze cyane, muri inshuti z'akadasohoka. Ciao ciao.